mu gihe bari mu bihe by'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyujije mu gisirikare cyabo FARDC bakomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ese ubundi aka gahenge kazagerwaho? Ese niko gashobora kuzana amahoro arambye? Naho umuyobozi mukuru wa MONUSCO nawe yamaze kuba agira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Goma. In the Quick Times News, Gendeuziana Bank muhaye ikaze. Wowe utarakora subscribe ngo banze uyikore, nawe wamaze gukanda kuri subscribe ngo ukomeze sharing ibiganiro byacu, ubundi mbikuvira imuzi n'umuzingo. Muhaye ikaze. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagabye ibitero bya bombe kuri kaminuza ya Ebenezer y'Iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa gatatu ushize tariki ya 22 Mata 2026. Amakuru ataruka aha hantu ibitero bishya bya drone za FARDC byibasiye inyubako za kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe, ya radiyo Ngoma, ya Amani n'iya banki yo kuguza no kugurizanya. Inkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga ko drone za FARDC zateye aho hantu inshuro ebyiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuri uyu wa kane ushize. Aha ni muri metero nk'ijana n'izindi uvuye mu kibuga cy'indege cya Minembwe. Amakuru akomeza avuga ko hangitse ibintu byinshi nubwo abakozi baho abantu babashije kurokoka. Ibi bikaba bivugwa nyuma y'iminsi mike gusa hashyizwe umukono ku masezerano agamije gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano mu biganiro byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi kamaze kumenyera gusukwaho amabombe ya hato na hato mu bitero bya drone by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Naho umuyobozi wa MONUSCO Umunyamerika James Swan kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026 mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa n'inyeshyamba za FCM 23, yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu gitondo cya kare nk'uko amakuru dukesha Kivu Morning Post avuga. Yageze Goma nyuma yo kunyura Beni Bunia mu rwego rw'urugendo rwe rwa mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yashyirwaho nk'intumwa nshya idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo Werurwe asimbuye Bintou Keita. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO bwanditse kuri X ko ingendo za James Swan mu burasirazuba bwa Kongo zigamije gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano, kurinda abaturage no gushyigikira ibikorwa byo gushaka amahoro bikomeje. Na ibyo mu biraba byose mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari agahenge, icyo twakibaza inzira y'amahoro cyangwa igihe cyo kwitegura indi mirwano. Mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FCM 23, ikibazo cy'ubahirizwa ry'agahenge gikomeje guteza impaka no kwitana ba mwana ku mpande zombi. Nubwo hari intambwe zigaragara mu ruhande mpuzamahanga, ku rugamba ho haracyagaragara ibimenyetso by'uko aka gahenge gashobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Mu minsi ishize ibiganiro byahuje ubuyobozi bwa Leta ya Kongo n'abahagarariye umutwe wa AFCM 23 byabereye mu bihugu birimo Ubusuwisi bigamije guhagarika imirwano imaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi biganiro byashyigikiwe n'imiryango mpuzamahanga harimo Loni, byatumye hatangazwa agahenge kagamije gutanga umwanya wo gukemura ibibazo mu nzira y'amahoro. Ku mpapuro ibi byasaga n'intambwe ikomeye. Hari ingamba zashyizweho zirimo gukurikirana ibarizwa ry'agahenge ziri mu rwego rudafite urubogamiye rw'akarere rwa ICGLR ruzafashwa n'ingabo za Loni zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Ku rugamba imirwano irakomeje ndetse harimo no kutizerana. Nubwo agahenge katatangajwe, amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ntara za Kivu zombi agaragaza ko imirwano itarahagarara burundu. Usesenguye usanga ikibazo gikomeye ari ukutizerana hagati y'impande zihanganye. Buri ruhande rushinja urundi kutubahiriza ibyo rwemeye, bigatuma agahenge gahinduka nk'ikiruhuko gito hagati y'ibitero aho kuba igisubizo kirambye. Ikindi gikomeye nuko M23 atari umutwe wonyine ukora muri aka karere. Hari indi mitwe myinshi yitwaje intwaro ikomeje ibikorwa byayo itagiraho ihuriye n'amasezerano ari kugeragezwa. Ibi bituma niyo
impande zirebwa n'aya masezerano zagira ubushake bwo kubahiriza agahenge bidahagije ngo umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibiganiro bikomeje, agahenge gakomeje kuguma mu gihirahiro. Nubwo ibiganiro bikomeje, hari ingingo zikomeye zitari kumvikanwaho mu buryo busobanutse. Muri zo harimo uko ingabo zigomba gusubizwa inyuma cyangwa kwimurwa, uburyo ubutegetsi bw'uturere turimo mu maboko ya M23 twasubizwa leta, ndetse n'uruhare rw'ibihugu byo mu karere bivugwaho gufasha impande zihanganye. Izindi ngingo zose zifite uburemere bwa politike n'umutekano, ku buryo kuzumvikanaho bisaba igihe kirekire n'ubwizerane bikomeye. Ibi bitanga icyizere cy'igihe muri iki gihe. Agahenge koroshye gusenyuka bitewe n'ishusho nyayo y'ibiriho ubu. Usesenguye neza ubona aka gahenge kari ku rwego rwo hejuru rwa diplomasi, ariko kakaba kataragera ku rwego rwo gushyirwa mu bikorwa ku buryo bugaragara ku rubuga rw'imirwano. Mu yandi magambo, ni agahenge gashobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose bitewe n'uko urwego rukomeye rugenzura kandi rwigenga rukiri mu rujijo ku mikorere yarwo, ndetse n'uko impande zihanganye zitarizerana. Byongeye kandi indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ishobora kukica umwanya wari wo wose. Ese hari icyizere cy'ejo hazaza? Nubwo ibibazo ari byinshi, hari ibimenyetso bimwe by'icyizere. Umuvuduko w'amahanga mu gushaka ibisubizo uracyariho. Ibiganiro ntibyahagaze burundu. Impande zose zigaragaza ko zumva ko intambara idatanga igisubizo kirambye. Icyakora, niba nta mpinduka zikomeye zibaye mu gushyira mu bikorwa byumvikanweho no gucunga imitwe yitwaje intwaro, agahenge kazakomeza kuba mu magambo kurusha ibikorwa. Ndi kugusoreza ibijyanye n'aka gahenge. Twavuga ko agahenge muri Kongo kari hagati y'ibyifuzo by'amahoro n'ukuri kugaragara ku rubuga rw'imirwano. Nubwo hari intambwe zigaragara mu rwego rwa diplomasi, ukutizerana, inyungu zitandukanye n'imiterere y'akarere bikomeje gutuma amahoro arambye abakure. Mu gihe isi ikomeje gukurikirana iki kibazo, ikibazo nyamukuru gisigaye n'iki? Ese aka gahenge kazavamo amahoro arambye cyangwa n'intero nto igana ku yindi mirwano ikomeye kurushaho? Ibyo nibyo dukomeje kwibaza, kuko n'ubundi nubwo bari mu gihe cy'agahenge, imirwano yo irakomeje muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, by'umwihariko mu bice bigenzurwa na FCM23. Bakomeje kwitana ba mwana hagati y'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe w'abarwanyi barwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, bo ko bashaka kubukuraho bagashyiraho ubutegetsi butarobanura habe na gato. Iyi ni The Quick Times News. Ndi Benga Oziana. Wowe icyo usabwa ni ukureba wanditse subscribe, ukanda subscribe, tukajya dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye n'amakuru tukugezaho. Ni amakuru ugezwaho uri uwa mbere, kuko nta handi wayakura agisohoka. Reka ngushimire cyane. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe, kandi gahunda za The Quick Times News zikomeze kunogera.